is by 'n man op 'n brug en hy gooi 'n klippie op en dan gaan die klippie verby hom en dit val daaronder in die water. Die beginsnelheid is 8, die draaipunt se snelheid is 0 en die hoogte van die brug bo die rivier is 78,4 meter. Sizwe Omulemu, are you fine? Julle moet shush. Toch, julle moet shush. Alrighty. Okay, I don't know how to put him more. Okay. Goed. Reg, die eerste vraag was gewees, wat is die maksimum hoogte wat die klip bereik? We calculated the height until there, wat 3,27 was, en toe het ons by die hoogte van die brug bygesit. Okay, toe die volgende vraag is, wat is die snelheid van die klip wanneer dit die water bereik? What is the velocity of the stone when it reaches the water? En Johnny, was dit jy? Het gekies? Wie het gekies? Dit is jy, Leandri. Vanaf die maksimum hoogte tot by die water. So die beginsnelheid is 0, die eindsnelheid wat ons gaan uitwerk. Die versnelling is minus 9,8 en die verplasing is minus 81,67, want ons het daai afstand by daardie afstand bygewees. Right, so we need a formula independent of time, onafhanklik van tyd, en die formule wat ons gaan gebruik is hierdie ene. Die eindsnelheid wil ons gaan uitfigure. Die beginsnelheid is 0 plus 2 maal minus 9,8 maal minus 81,67 and you get the final velocity to be 40,01. Was that? Atleang, you understand Afrikaans? Mooi. Alright, 40.01, maar Afrikaanse kinders, julle moet fokus hierso. Hulle vra vir jou daar, wat is die snelheid van die klip? Snelheid is 'n vektor. 'n Vektor het grootte en rigting. Daar het ons die grootte. Wel, juffrou, ons het 'n positiewe antwoord gekry, so dan is die rigting opwaarts. Want ons het opgekies as positief. Okay? Die rigting obviously as die klip die water bereik is minus 40. So hoekom het ons antwoord nie 'n minus gekry nie? Want dit was 'n kwadraatsom geweest. So jy kan nie 'n minus som kry nie. So jy moet mooi fokus en sê, okay, dit beteken hierdie is afwaarts, alhoewel ons nie 'n negatiewe antwoord gekry het nie. Okay. Dan vraag C, sê hulle vir jou, of wat is my vraag? Vra hulle vir jou, die tyd wat dit vir die klip neem om die water te bereik. The time it takes the stone to reach the water. Now again, you can consider a few scenarios here. There's easier ways and more difficult ways. Jy kan of kyk na die hele ding, because they want the time that it takes to reach the water. So you can look at the whole thing. Of jy kan kyk op, en dan kyk jy af, and then you add the two times together. Or you can look at it from here to there, and from there to there, and then add those two times together. Obviously, is makliker om net die een ding altesaam te beskou. Nee, want dit is net een som. Okay, so ek gaan sê hierso, I'm going to consider the whole motion. So my info table for that, the initial velocity was 8. Is it 8? I don't have my notes with me. Yes, 8. The final velocity, we just got that, but now I must focus. Because the final velocity was going down. En ek het opgekies as positief. So dit gaan minus 40,01 wees. The acceleration is negative 9.8, want ons het opgekies as positief. The time is the question. En ek kort die verplasing. I want the displacement. Now, we want the displacement for the whole thing. But what is displacement? Verplasing is a direct line between your start and your finish. Die reguit lyn tussen jou begin en jou einde. And that is my displacement there. That would have been my distance. This here is my displacement. So my displacement, verplasing, is minus 78,4. Minus, because it went down, and just 78.4, want dit is die reguit lyn. Okay, so score die tyd. Now I have all the information. I can basically use any of the equations. Die wat ek gaan gebruik is hierdie ene, want hy is die maklikste.
but you can use any other one that will calculate time. And the time is kry julle ook 3,27. Ja. Onthou, jy mag nie skryf sek nie. Jy moet sê sekondes of net 'n S. Jy mag nie sê sek nie. Okay. Hierso. Hulle het jou gesê die brug is so hoog. Okay. So die klippe het so gegaan, maar verplasing is die reguit lyn tussen jou begin en jou einde. So daar's my begin, daar's my einde. So daar is my verplasing. Daar is my afstand gewees het. Sê met my. Okay. Right, now question D they ask you. Vraag D vra hulle vir jou. Teken 'n snelheid tydgrafiek vir die klip se vlug. Okay. Velocity time graph for the flight of the rock or the stone or whatever. From now until you die the day, they'll ask you to draw a graph. Okay, especially a line graph. Dan wil ek jy moet vir jouself 'n klein tabel gaan teken oor waaroor hierdie grafiek gaan. Okay? So ons het tyd teenoor snelheid. Ek skryf altyd x-as, y-as, like how you do coordinates in mathematics. X, y. Nee? Okay. Alright, so we have time 0. Ekskuus, nog iets wat ek wil vir jou sê. So wanneer hulle vir jou 'n grafiek gee om te teken, die inligting wat jy hier uitgewerk het, the information that you calculated here, you must put that into your graph. Okay, hulle sal met jou fout werk. They'll work with your mistake. So hierso het ons afstand gaan uitwerk. We calculated distance, definitely not part of our graph. Hierso het ons snelheid gaan uitwerk, hier het ons tyd gaan uitwerk. So those two things must definitely be in our graph. Okay. Goed, so wat het ek? I have when it started the velocity was 8. Toe het ek ergens 'n draaipunt gehad. I had a turning point where the velocity was 0, maar ek weet nie wat was sy tyd daarson nie. I don't know what its time was there. En toe het ek vir 'n tyd van 3,27 sekondes, then the velocity was negative 40.01. Hoekom negatief? Want hy beweeg af. Okay, so there I have 2 points that I can plot. Secondly, if I'm going to draw a velocity time graph, wat moet ek altyd vir myself vra? Wat sê die gradiënt vir my? Vir 'n snelheidsgrafiek, wat gaan die gradiënt vir my sê? Versnelling. What was the acceleration of the rock during the whole thing? Die begin jy met die snelheid by 0 tyd, nie by 1. Die tyd begin jy by 0. Tyd is 0. Sê weer? Jy gewoon mis nie die ding. So 1 sekonde dan sê daar, 8 op 0 sekonde By jou timer begin die oomblik wanneer jy jou hand verlaat. En daai snelheid waarmee jou hand verlaat het was 8 meter per sekonde. Hou vas, vra my na die tyd. Okay? Okay, so the acceleration is the whole time negative 9.8. Why negative? Because we chose up to be positive. Okay, so it's constantly negative 9.8 the whole time. When it was going up and down. Hoe lyk 'n konstante negatiewe gradiënt? What does a constant negative gradient look like? Hy lyk mos so. Okay, so nou het ek punte wat ek gaan plot en ek weet hoe my gradiënt moet lyk, my lyn moet lyk. Alright, so I see I'm in the positives and I'm in the negatives. So jy kan nie net 'n gewone lyngrafiek gaan trek nie. Okay, so we have time seconds. We have velocity in meters per second. Nou, hulle sal vir jou sê net toets of eksamen, they'll tell you draw a neat rough sketch. Sê soos wat beteken dit? 'n netjiese rowwe skets. Neat meaning you use a ruler and a pencil and then rough just means it doesn't have to be precisely. Jy hoef nie af te gaan net met jou liniaal 1 mm, 2 mm. Okay, so I have time, definitely time 0 there. And then I have time 3.27 there.
Okay. Then I have, I can say this is 5, this is 10. Gaan ek dit maak? Nee, ek gaan dit nie maak nie. I'm going to say this is 10. And then this is negative 40. Okay. Goed, so dan het ek 'n paar punte wat ek kan plot. Ek het hierso het ek 8, 8 en 0. Then somewhere, ja. By C. Nee, hy stop nie. Hy gaan nie pause, die klippie pause nie in die lug nie. Nie vir 'n sekonde nie. Ja. Nee. Daai verplasing, daai delta sê dis die reguit lyn tussen begin en einde. Joh. Ja. Het jy dit uitgewerk met met 'n som? Maar hoekom sê julle nie vir my nie? Wie daai antwoord gegee? Ek. Julle moet my altyd check. Ek sê dit altyd vir julle, check my. Maar hoekom check jy my nou eers? Ek is ek het die verkeerde, so maar ek weet wat ek verkeerd gaan hê. Dankie. Sien maar nou glo ek jou nie. Okay, dankie. 4,90. Dankie Linden. Okay. All right. Okay, so we plotted this point here at the time 0. This velocity was 8. Then at a certain time the velocity was 0, maar ek weet nie waar om hom te plot nie, so ek skiep hom. And then at the time 4.9 the velocity was negative 40.01. So daar is 'n trend daar, negative 40.01. Stippellyntjies. Daar is my kolletjie. And then now I know it's not going to be a loopy loop. Hoe weet ek nie, gaan nie so 'n loopie maak nie? Because I know the gradient gives me acceleration. En hierso is die enigste krag wat op hom inwerk was gravitasiekrag. The only force acting on it was gravitational acceleration. So my line is going to look like this. Okay. Nou het hulle die afgelope paar jaar, previous few years, they did give graph paper to the matrics. And then they asked the question like, draw this on a graph, determine the time of the turning point from your graph. Bepaal die tyd van die draaipunt op jou grafiek. Then you would have gone to your graph and you would have said, there's it, and you would have gotten the reading from your graph. Okay? Want by die draaipunt is die snelheid 0. The velocity is 0 at the turning point. Okay? 'n ander vraag wat hulle sal vir jou vra vir 'n teorie, is they would have asked, what physical quantity does the gradient represent? Watter fisiese hoeveelheid verteenwoordig die een se gradiënt? And then you must say the physical quantity of the gradient is gravitational acceleration. Gravitasieversnelling. Sharp? 9,8 meter per seconde. Alright, iemand 'n vraag? Did you write this down? I said these are 2 questions that they love to ask. Skryf jy hom neer. Okay, dan wil ek, hoe ek hierdie gaan regkry, weet ek nie, maar ek wil 3 vrae doen met julle van hierdie papiertjies af. Ek wil doen vraag 2, 16 en 17.
Hierdie gaan ons doen in maandag se klas, want julle toets is Dinsdag. Yes. Right, so I am on this past paper packet. Yes. Dinsdag, ja. En, sê weer? 3 uur. Hoekom? Ek het ook 'n afspraak 3 uur, maar ek gaan bietjie laat wees vir hom. Alright. Vraag 1. Did I say question 1? Sorry. No, not question 1, question 2. Okay. Question 2, dis net so 'n vinnige, weer gemaklik raak vraag. Het sê, 'n bal word vanaf die bopunt van 'n 20 meter hoë gebou laat val. Ignoreer die effekte van lugweerstand. Okay. So I always want you to do a drawing. Daar is die bal en hy word laat val. Info table. They said it's dropped. Drop means the initial velocity is 0. Final velocity we don't have. Time we don't have. Displacement we do have. Hulle sê vir jou die gebou is 20 meter. Now displacement is a vector. A vector has size and direction. So ons moet 'n rigting kies as positief. Wat is die eerste bewegingsrigting? Af. So which direction are we going to choose to be positive? Down to be positive. Dat mense vir my vandag hier oor gevra, jy doen ons nou wat jy my gevra het. Who was that? Who asked me about choosing down to be positive? You and in Afrikaanse klas is daar ook iemand. Dalk nie. Sê weer? Nee, jy kan op ook gebruik, maar dan is al die waardes gaan negatief wees. Okay. Down to be positive, so this is positive 20 because it's moving down. En dadelik kan ek sê dan is versnelling positief 9,8. The acceleration is positive 9.8 because acceleration is always down towards the center of the earth. En ons het afgekies as positief. Okay. Now the first question there is define the term free fall. Free fall is a motion. Dis 'n beweging of an object van 'n voorwerp that only experiences gravitational force. Jog, nou kort ek nou fisiek af. Maar dis 'n beweging van 'n voorwerp wat slegs gravitasiekrag ondervind. Okay, dan 2.2 vra hulle vir jou. Bereken die spoed waarteen die bal die grond tref. The speed is a scalar, so jy hoef nie rigting te gee want obviously dit gaan afgaan. The speed with which it reaches the ground. Okay, so they want the end velocity. We do not have time. Okay, because I'm considering that whole motion, so ek gaan nou nie die hele prentjie oorteken nie. I don't have time, so a formula independent of time, onafhanklik van tyd. En Griet, dit is hierdie formule. Remember to change your x to a y. Hulle is klinserig daaroor. Okay. The final velocity, het ons dit? Nee. That is what we want. Initial velocity is 0 plus 2 times 9.8 times 20. Okay, en almal doen dit, want duidelik mag ek nie vertrou word met 'n sakrekenaar nie. Maar dalk mag jy ook nie vertrou word met 'n sakrekenaar nie. Kry julle ook 19,7989 bla 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 bla, so 19,8? Okay, meter per sekonde. They asked for the speed. Speed is a scalar, so jy hoef nie rigting te gee nie. Right, dan 2.3 sê hulle vir jou. Bereken die tyd wat dit die bal neem om die grond te bereik. The time that it takes for the ball to reach the ground. So nou velociteit hê. And we have all the other information, so jy kan amper enige formule gebruik. Ek gaan hierdie formule gebruik, want hy is vir my die maklikste. Final velocity we just calculated. Initial velocity was 0. En 'n stukkie tyd. En ek kry 20,2 sekondes. Check my.
Okay, so ek het nie my sakrekenaar afgerond nie. Oor dis waar, wag. Dis wat ek sien. Sharp. Dis wat ek sê. Nee? Sorry, nee. Okay, dan 2.4 vra hulle vir jou teken 'n snelheid tydgrafiek vir die beweging van die bal en geen waardes word vereis nie. No values are required, maar jy gaan waardes invul want Juffrou Marx het gesê jy moet. Juffrou Marx is ongelooflik slim en maak nooit foute nie. Okay. Alright, so we have time velocity. Ons het nie baie punte wat ons gaan plot nie. We don't have a lot of points, but it does help a lot if you do plot points. When time was 0, the velocity was 0. Want hy's vanuit rus laat val. When time was 2.02, the velocity, wat het ons gekry as 19,8. So when it reached the ground, the velocity was 19.8. Daar is die 2 punte wat ons het om te plot. Okay? Nou wil ek kyk wat sê die gradiënt vir my. What does the gradient tell me? It gives me acceleration. Wat is hierdie se versnelling? Was negative 9.8. Dit was positief 9,8. Hoekom? Want ek het afgekies as positief. So hy was positief 9,8. Okay? Hoe lyk 'n konstante positiewe gradiënt? So lyk hy. So we have a point here, 0, 0, and then we have a point here, 2.02 and 19.8. Daar's hy en daar's my grafiek. Okay. Yes? Right, kom ons gaan baie moeiliker. Na vraag 16. Question 16. Jy kan vir jouself 'n sterretjie maak daar en sê goeie toetsvraag, good exam question. Gaan leer hom of gaan oefen hom eintlik, nie leer nie, oefen. Right, they say there. Ball A is dropped from rest from the top of a 15.2 meter high building. Okay. So daar is my gebou. Daar is balletjie A en hy is laat val. It is dropped. So dit beteken sy snelheid daar is 0. Okay. After it has moved or fallen 3.2 meters, B is thrown vertically upwards from the ground. Okay. So hier het ons dan bietjie goed wat verbygaan. Daar gaan val hy 3.2 meter. Toe gaan bal B op. So. Daar's bal B. Okay. Frederik, jy moet fokus. They say the two balls and then in capital letters reach the ground at the same time. Crucial. At the same time. Hulle gaan altyd so sê. They're either going to say at the same time, wat is fout MW? Wat is oké? Lyndon, jy praat met almal rondom jou. Wat is dit? Besluit gou vinnig want ek kan nie fokus nie. Okay, ja, jy het RDT. Sharp. Okay, so hulle gaan vir jou of sê at the same time op dieselfde tydstip of 2 sekondes na die tyd of op dieselfde oomblik. Again at the same time. Then you know somewhere the times are going to be equal to one another. Okay, so jy moet dit in jou agterkop hou. Dis baie belangrike inligting. The two balls reach the ground at the same time, ignore air resistance. Okay, so dit het gebeur en dan gaan ek net gou hier verder gaan and then this went down and this one went down as well and this here, this time is x, then this time here is x. They reach the ground at the same time. Okay, goed. Nou het ons 2 verskillende rigtings. Hierdie ene gaan af, hierdie ene beweeg op. Watter rigting kies ek as positief? Normaalweg, gewoonlik kies jy die eerste rigting van beweging as positief. Okay, maar jy kan opkies ook as positief.
It doesn't matter. It really doesn't. Okay. So kom ons vote. Wiekies af as positief. Is dit die meerderheid 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8? Ja, die meerderheid is af as positief. So, down positive. En dadelik skryf jy vir jouself, dit wil sê, die versnelling is positief 9,8. For the whole question. For bol A, bol B, maak die saak, die versnelling is positief 9,8. Is julle met my? Okay, thank you. Right. Nou, wat het ons nog hierso? We just have, that is the meters. So, it fell that meters. We do have that this distance here is 15.2. Dis dit. Okay. Then 16.1, 16.1 vra hulle vir jou, wat is vryval? Free fall is the motion of an object under which only gravitational force, blah, 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 blah. Dan vraag 16.2.1 sê hulle vir jou, bereken die, calculate the time that it takes ball A to reach the ground. Okay, so, ek gaan my prentjie teken, want hier raak het nou complicated. Ek gaan kyk na A. A is from the top to the bottom. What information do I have regarding A for that motion? Ek weet sy beginsnelheid is 0, because it's dropped from rest. I have the final velocity, no I don't have it. I have the displacement, yes. Hy val 15.2 meter. Positive, because I chose down to be positive. On that note, the acceleration is then positive 9.8. En dan het ek nie die tyd nie. I don't have the time. So what was the question? The question was calculate time and independent of final velocity. So die formule wat jy gaan gebruik is die ene. Okay, die beginsnelheid is 0, die verplasing is 15.2. En nou, oei, en dit toch. And I want the time. Check julle my. Ek kry 1,76 secondes. So that is the time that it takes A to reach the ground. Die tyd wat dit vir A neem om die grond te bereik. Easy peasy? Ja? Jy fokus nie eers nie. Jy het die vraag neergeskryf. Ja, jy Jan. Okay. 6.2.2 sê hulle vir jou. Die grootte, the size, the magnitude of the velocity with which ball B is projected from the ground. Okay, goed. So kom ek kyk gaan na B. Okay, nou waar plek het ek hier so? I'm going to split my page into two because I don't have enough space underneath each other. Jy kan onder mekaar skryf, maar as ek kyk na B, if I look at B, then I have that it goes up and that it goes down. Nee? Ek gaan op en ek gaan af. What other information do I have regarding B? Do I have its initial velocity? No, that's the question. Do I have its final velocity? Nee. Maar B gaan op en hy gaan af grond toe. And if there's no air resistance, no wind, as hy opgaan, dan gaan hy af na dieselfde plek toe. Goes up and down to the same place. Ek het afgekies as positief. Down is positive. So if the final velocity is x, then the initial velocity is negative x. Okay, as if it goes back to where it started from, the initial and final velocities are equal to each other, but in opposite directions. Okay. Dan die tyd, weet ek nie, die versnelling, dit weet ek, positief 9,8. En sy verplasing is 0. Its displacement is 0. Why? Because it goes back to where it started from. Amara, skryf iets. Busy. Okay. Nou sê juffrou, daar is 'n formule wat onafhanklik is van tyd en dit is hierdie formule
Maar as jy dit gaan invul, dan het jy x kwadraat plus 0. Hoekom? Want die verplasing is 0. Gaan jy nie baie ver bring nie. Okay? En toe onthou jy, Juffrou Marx het gesê, crucial inligting was daarbo gegee vir vrae waarmee jy gaan sukkel. Hy sê, nadat bal A 3.2 meter geval het, word die tweede bal B vertikaal opwaarts vanaf die grond geprojekteer. Na tyd tref die twee bale die grond op dieselfde tyd. So the time it takes ball A to reach the ground is the time that it will take B to go up and down minus, hoekom minus? Is hulle op dieselfde tyd gegooi? Nee. A het eers 'n stukkie geval en toe's B gegooi. Okay? So nou moet ek fokus, nou moet ek sê reg. I know the time for that, for A. Ek weet daai stukkie het gebeur en toe is B gegooi. So if I can get the time for that business, and I have the time for that one, I subtract it from each other en I weet ek hoe lank was B in die lug gewees. Is julle met my? Or I can obviously just go look at this piece and then I have it. Kan ek dit gaan ja, ken ek. Okay, so ek gaan nou eers na A gaan kyk om die tyd te kry to get the time for that and then I can go back to B. Okay, goed. So, ons kan nou of, ek wil net geseker maak na my offe, het ons al die inligting hierso. Do we have the initial velocity there? No, we don't have the initial velocity there. So, ons gaan na hierdie stukkie moet gaan kyk, because all the equations have initial velocity in there. Okay, so ek gaan kyk vir A, I'm going to look at A, and I'm going to look for the first 3.2 meters, just that bit. Die eerste 3.2 meter, wat het ek daarvan hom? I have its initial velocity 0, want hy is vanuit rus laat val. I don't have the final velocity. Die tyd wil ek graag gaan uitwerk. The time I want to calculate because I want to see how long it takes, sodat ek dit kan minus. The displacement is 3.2 meters. En die versnelling is positief 9,8. Because I need a formula independent of final velocity. Onafhanklik van finale snelheid, and it is this formula. Okay, so daar is 0 plus kry julle ook 0,808. Sê jy net ja, en hierdie gebied hierdie som gedoen. Hoor reg? Okay, so wat het ons net gaan uitwerk? Ons het gaan uitwerk die tyd wat dit neem vir daai stukkie. We calculated that time. We know the time for the whole thing was 1.76. So as ek hulle van mekaar aftrek, if I deduct them from one another, then I get that time, which is the time that ball B was in the air. Shall I make mine? Okay. Right, so I'm going to say the time for ball B is 1.76 minus 0.808. Daar is die tyd wat hy in die lug is. So nou het ek tyd, en nou kan ek die som gaan doen, and I'm going to choose this formula because I can use anyone. Ek het al die inligting. Hierdie is x, hierdie is minus x, plus 9,8 mal met 0,952. Sê my vir my. Ek het nou die som gedoen. Okay, en dan kry jy vir x om te wees, you get x to be 4.66. Toets julle my? Jy jok.
Okay. Hulle vra vir jou wat is die grootte, what is the size? So you don't need to give direction, want hulle sê vir jou hy word opgeprojekteer. Alright, is julle met my? Yes? No? Okay. Nou vra hulle vir jou by vraag 6.3. Op dieselfde assestelsel, on the same set of axes, draw a position time graph. Teken 'n posisie tyd grafiek vir die beweging van beide bal A en B. Kry nie dieselfde antwoord nie, Bylin. Kom ons gaan gou deur. Het jy die x aan die ander kant toe gehaal, kry jy 2x. Okay. Right, so listen carefully. For a position time graph, for a posisie tyd grafiek, then you draw the graph like the shape of how the ball would move, or the object would move. So vir 'n posisie tyd grafiek teken jy die grafiek soos wat dit sou lyk as jy die bal gesien het. Okay? So we have here position of A, position of B. We have time. Okay, so by die tyd 0 was A se posisie daar deur. Sorry, die vraag lees, dit sê, on the same set of axes draw position time graph of both ball A and B from the moment that A is dropped until it reaches the ground. Take the ground as the reference point. Neem die grond as die 0 posisie. Okay? Benoem die grafieke A en B en dui die volgende aan. I'm going to get to what we must indicate after I've done my table. Okay, met my tabel gaan eers en then you'll see you tick that off. So by tyd 0 was A daar deur by 15.2. B was at the ground. Toe het ons nog gaan uitwerk by tyd, wat was, nou moet dit by watter tyd is bal B gegooi? Het iemand daai som gedoen? 0,952. Okay, so by tyd 0,952, toe is bal B gegooi. Okay, so daar begin sy storie. Hy het toe al beweeg, of hy is toe 12 meter bo die grond. Hoe weet ek, A is 12 meter bo die grond? Want A was 15.2 meter hoog, en toe hy 3.2 meter beweeg het, toe is B gegooi. So that minus that gives you 12. Okay, so that is where ball B starts. It is still at the ground, but that is where it starts. So I'm making myself a start to say something's happening there. En toe is bal, op wanneer het die grond bereik? 1.76 het ek nog gesê. By tyd 1.76, toe is bal A op die grond, en bal B is op die grond. Okay, so ek het 3 punte, en ek 6 punte wat ek kan plot. Now I want to look at the shape, and I told you a displacement time graph looks like the motion of the object. Hy lyk soos die beweging van die voorwerp. Hoe het A geval? Ploep, so. Hoe het B beweeg? So, so. Julle met my? Okay, so ek het nou 'n idee hoe hierdie gaan lyk. Alles is in die positiewe. Everything is at the positive because the ground is the 0 point en hulle het nie onder die grond gegaan nie. I have position versus time. Okay. Okay, hier sit ek 0. Ek het tyd 0,952. En ek het tyd 1,76. Okay. Nou, ball A was, sorry, ek het hier snelheid van, nee, snelheid nie, afstand van 15.2 meter. 15.2 meters. Nou, bal A gaan baie maklik wees om te teken, because ball A went to the ground. Hy was daar bo, en toe val hy. Nie reguit lyn nie, so bietjie van 'n kurwe. So hy kan maar reguit lyk. Hy kan maar reguit lyk, maar hy's eintlik so bietjie van 'n kurwe, maar reg. Okay?
En dan hoe het bal B gelyk? Hy't so gelyk. Maar sy storie het nie daar by 0 begin nie. Sy storie het eers hier begin. En hy bereik die grond op dieselfde tyd as A. So hulle twee gaan so. Nee. Sê weer? Nee, toe bal A by 12 meter is, toe word B gegooi, maar hy bereik nie 12 meter nie. Hulle sê nie vir waar hy bereik nie, jy weet nie gaan uitwerk nie. Alright, now let's just check what they say must be on our graph. They say the initial time of each ball. Check. Hulle is albei daar. The initial position of each ball. Check. And the time when they reach the ground. Check. Okay? Ek beloof jou, as jy my tabelletjie gaan doen, gaan jy altyd al jou punte check. Okay. Goed. Nou graad 12s, daar gaan nie tyd wees vir die laaste vraag nie en ek wil hom nie aframmel nie. Luister met hierdie skille. The English class. Yours? No. You I have given homework for tomorrow. That is your homework for tomorrow. Graad Afrikaanse klas, jou huiswerk vir maandag is vraag 17, question 17. You will need momentum for that. Jy gaan momentum daarvoor moet gebruik. Okay? En wag, Afrikaanse, dan die toets is Dinsdag, nie meer maandag nie, Dinsdag.